Республика Пушлыгын тивишне вғытлық пурнышлаган Олег Николаев піремішкут пресс-конференция иртерже. Каршы жылық правительство шурденже журналистіне пуғаганны тел болу халгенже видео шигуну урлы бульжым. Тепренрех Алексей Енейкин калазагадардать. Калачу бушламашынчех Олег Николаев хайне жанны тивеше бурнышлама бушланыранба шыргун иртнине балартыра. Чавашинре халі икшер бейнетлажин патшалық параган херехе яғын шымылыға тивешнине білдерді. Пәрремі жиду вара пирін телерадио компанирен бульжы. Коронавирус бизнес адаланывынче пызык чырмав гүнине гура патшалық усламшызыне мінле булышу бары. Олег Алексеевич республикари экономика адаланывынче пәчек тада водан бизнес пызык пілдерішлі бұлныне галары. Шавынбегех сакыр пызык завод. Правительство кашнигунах предприятизенжи ларудорова асырхаза дырать. Шавынбегех шымылықлы кредитсен барасыне тада сакасымбе жығынны идузене федерация законезене бұғынса туллын бурнышламадырышныне галары Олег Николаев. Черетлі идуземде сарылаган чербе жығынны зембульжыш. Санкций выходенже мәне варентрыға бире коронавирус. Кунда уйромах шакна балартма гомылла. Халі чывашин ресывлық сықлавен учреждение зене дезинфекция хадыры зембе пәдембех химпром бірлешу дивештерме бұшлана. Хыбар хашат редакция вара усал вируса хирыш кәрешні вғытра вачинзене булышаган волонтерзен бірге ұйду хадырлені. Пурте принципа пирен волонтерзем шапкунзен жетарышыш. Зем ибрсун козембе, хайзензылых нешеле меср килден келе жүреріш. Шамрық скерзене, мүлледе болсан, пандемия вишленег үшін халғалантарма майгележі, тен калы бір кезеплі волонтер баллы шақсайырзын савыныш візем. Лашуғыш, пиде лашуғыш, тавда бұш лайғидужым. Вохот шитсень волонтерсене паллах тавду мазырхы вармеш. Коррупцибе жығынны идуда вырынлы бульже. Олег Николаев күделешпе яланах ширып пулныне галары. Уйрымах патшалық проект жезене бурны жагертне жүхне майбур даран пуринге ұшы булмалыне білдерже. Ялхужалық ебе жығынны идуда чилай, сәтхаге әш вырынесім жүке, шамрыксене ялада варасы тада ыттыде. Хуравы анлы. Олег Николаев республика адаланы вебе жығынны пызык программы бірге галары. Вол жутра ялхужалық не адаландарасы уйрымах пызык пілдерешлі вырында. Нумай булмас көйенбе шыржыв жайынчех патшалық параган булышу жайне үстерме булдарна. Ял ипотекиде пызык шаныш парать. Унынчи пызык шайеде 5% паданлажать. Нумай ажаллы земвара 0,1 пірре вуннымыш процент ставки бе узугураяшы. Паянхигуна банк шимгезене шыршитміл миллион денгелік кредит панада. Заявкызым вара шитшір миллион денгелік келні. Таванчылхебе культурына адаландарасыбе жығынны иду земде шивыч пульжыш. Вол жутра Лебедев ячелі лицея шенеренешлеттерсе яма майжыраныде, таванчылхене упрастелешпе халі патшалық ежынаган шені сакунда халық шын козықлы. Таванчылхене адаландарма пірлехи программа 21 калары. Шак программа меньшин чень ларах пуля, тогда шак программа натыц образишн кам яваплы пуля. Шкузынче чувашчигине врендеси, шакында кеме бударади. Олег Николаев чаваш шелхине майбурдаран адаландармадырышны негалары. Она варенюдыды мінче гына узугурны шиделексер. Тован челхене майбурдаран күлленхи бурнышра сармадырышмалла. Документы жинжеде чаваш челхин зумы тивешлі жайра булмалла. Шапла майба республикада адаланса шыржывра сумлы вырын ежынмалла. Шербюзем вара районда ертне билік шулдағына улды бұшлы хулжынны негаларыш. Ердюжезене халыға зойлама ерік хыжан барасы жуғышлаттарать вазене. Олег Николаев көйдава пықсадуқ мабулдарны негалары. Уладырзене вара шул ердава себе жығынны ыйду қызықландарать. Падыр елзембе канашсем халыға таза жылба девештересі мінле бұрнышланны бе қызықланжыш. Конференция үтті регионзенже журналистемде худшынжыш. Рашей хашачы сымахран ача-сачысем хышан ішлеме бұшланыне, тада республика автономия юбилейне уявласыне урух вақыда күшарма бұлдарны берге үйтірі. Халлихе лару-дору садиксене ішлеме майбаманныне білдерді Олег Николаев. Республикан шивғарса келеген тәбу явы бергеде халі татса қалама ердереха. Паллах хышпыр уява чарзалартма дивна. Мінле бұлзанда палартны гуна шүлі жайра ертермеділі влартна. Чаваш енгаларым вале Алексей Енейкин, Вадим Владимиров, Михаил Солин.